kuki abirabura barushaho gukena ariko abisirayeli bakarushaho gukira kurenza abandi bose, ndetse n'abazungu bagakira kurenza abirabura, ndetse n'abahinde nabo ubona bakira kurenza abirabura. Umwisirayeli yaravuze ngo ibanga ryacu abisirayeli ni rimwe. Abisirayeli aho turi hose ku isi turamenyana, tukamenya icyo buri wese akora. Uburyo mbere yuko nsohora ifaranga ryanjye ngo ngiye kugura amazi yo kunywa, ni ukubanza kubaririza mu mujyi ntuyemo ko nta mwisirayeli wundi waba ucuruza amazi, kugira ngo ya mafaranga ngiye kugura amazi atajya mu bandi bantu ahubwo ajye mu bisirayeli gusa. Ngomba gukora ibirometero 7 njya kugura amazi ku wundi mwisirayeli. Arongera aravuga ati mbere yuko ifaranga ryacu twe abisirayeli riva muri community yacu abisirayeli rijya muri community z'abandi bantu, nuko riba ryazengurutse inshuro 7 ryabuze umwisirayeli warifata. Bityo rero abisirayeli bose baramenyana, bakamenya buri umwe umurimo akora. Bityo naba nkeneye service runaka cyangwa ikintu runaka nkeneye kugura, nkakigura mu bisirayeli, maze amafaranga akaguma hagati y'abisirayeli. Ikintu nkigura handi ariko nabuze umwisirayeli ugikora. Ngiryo ibanga ry'abisirayeli ryo gukira kwabo. Aravuga ngo abirabura rero gukira ni iki? Abirabura nta gihe bafata cyo kwicarana ngo baganire bamenyane, buri wese aba mu bye ntamenye undi. Icya kabiri, abirabura aho gukorera hamwe bakorera mu mashyari, uteye imbere abandi bamugirira ishyari. Hari abamuroga agapfa, hari abamwica, hari n'abamugambanira n'ibindi n'ibindi. Mu gihe abisirayeli ndetse n'andi moko yo ku isi, abazungu, abahinde ndetse n'abarabu, iyo umwe ateye imbere abandi ahubwo baramurinda, bakamuba hafi kugira ngo atagira icyaba, kuko baba bazi neza yuko gutera imbere kwe bazakuzamukiraho. Ikindi aravuga ngo mu birabura iyo umwe ateye imbere ahita yirengagiza bene wabo, ahubwo agashaka kwisunga andi moko y'abazungu, abahinde. Niyo mpamvu bamwita ngo yabaye umuzungu. Aho kugira ngo yegere bene wabo arabahunga, ntabateze imbere kandi basigaye inyuma. Ikindi yavuze nuko abirabura batamenya agaciro k'igihe, gukererwa mu manama na gahunda zose biyemeje cyangwa bihaye, kutarangiriza igihe mu byo bakora byose. Abirabura bahishwe ibanga ry'igihe, ntibamenya ko ibihe bigenda, ntibamenya agaciro k'igihe. None se twe muri Christian Family Fellowship, umuryango w'abana b'Imana uhuje abanyarwanda n'abarundi ku isi yose, tube gute? Tube nk'aba birabura cyangwa tube nk'abisirayeli? Ko tuvuga ko turi abisirayeli mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, twakoze nkabo, tugafata igihe cyo guhura no kumenyana, tukamenya abakanishi bari hagati muri twebwe, tukamenya abakora business n'ibyo bakora hagati muri twe. Twagize umugisha yuko abanyarwanda n'abarundi turi mu bihugu byose by'isi, kandi uyu wari umugambi w'Imana. Iki ni ikintu cyiza kandi kitworoheye twebwe uduhugu tubiri twitwa ko ari dutoya muri Afurika, kandi twitwa ko dukennye. Dukoreye hamwe twagera kuri byinshi. Tuzwi nk'uduhugu duto dukennye, ariko Imana yadukwije hose ku isi kugira ngo nidukora nk'abisirayeli tuzatera imbere kandi duteze imbere ibihugu byacu by'u Rwanda n'Uburundi. Umwana uri i Burundi cyangwa mu Rwanda ntakwiye kuvunika ashaka uko yakwiga muri za university ziri hirya no hino ku isi, kandi hari abanyarwanda n'abarundi. Niduconnecte, niduhure, niduhuze, dufashe abari mu gihugu kugira ngo batere imbere. Ukora business uri mu Bushinwa niyohereze amamashini mu Rwanda, i Burundi, abakeneye bayakoreshe. Aho turi hose ku isi dukoreye hamwe twateza imbere ibihugu by'iwacu, tugateza imbere imiryango yacu twasize inyuma. Ubwo bukene twitirirwa tukabukura. Nguko uko andi moko y'isi, abisirayeli, abazungu, abarabu, abahinde bakorera hamwe maze bagatera imbere. Nta kindi baturusha uretse kuba umwe bakiteza imbere aho kumarana. Bitekerezeho maze twige gutahiriza umugozi umwe. Nidukorera hamwe nta kizatunanira, nidutatana tuzashira. Mu muryango Christian Family Fellowship nibyo twigisha abanyarwanda n'abarundi, tubigisha gukorera hamwe, kandi tumaze kugera kuri byinshi. Aho turi hirya no hino ku isi dukorera hamwe. Dukomeze iyi mbuto nziza, tuyigishe n'abatari muri CFF, abanyarwanda n'abarundi hose, tubigishe gukorera hamwe, kuba umwe. Ubumwe bwacu izo mbaraga zacu, ubumwe bw'abirabura bw'abanyafurika niyo freedom yabo. Murakoze kandi Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na Pastor Tito Theogene Haguma, visionnaire wa CFF.